miensa na wonom so etumi awuramo na womatumi ahwese de be ya be no ebetumi akoso na dai wo court no na ya nkasa ye senior na se boss ba akopen so ka ho bi court wo ne cheba nyina ene koye out.ASARE bediako guarantee dwumedie no a enso ene di sa dwumedie no ye ne godon eni nkomo da omo ye nkyeremu asempoten a esiye court godon memo akwaba ye mi akapo we mi musa se bibia boko but ye obende ye ka ho but ye be fa se boko anisa ye de nyame ase se wodi ka ye intro no wodi kofia ifiada ene bae de atene genu akan se se ba wontumi amba ne hom ye dwada na oba mi ache no enti eno aye ko police headquarters okay na warning na atene genu ade bae ne ka se bia o se chema wontumi kwa ko atene genu but then tisa okay e si adi mpanifo ene se wo kom ho no mo enti eno amesumi ko bi ema ebo be 2 o'clock on ye BBS ye bia na ye machema bill enura se machema bill enura no enura nkasa ye machema bill okay lipa mini ne man bill okay na 1 million Ghana cedis that so enura enti me kai ponye se enura ne ye be about the third time on this same case I machema bill was back 3 times enti wo maka che se ede che na ye mra court high court alopa 8:30 inti alopa me point na me call holmo na chema holmo dada ani kusia court 4 ya ancha wo so obaye no it court 4 they say was we ne ye animusem ya na mo ball chairman kwadu I think say makwa ensia me woni nyina e wase no ba ni nyina e ball tofa say mo say chairman company friend akonta mining company limited eye adwuma wo samra boy na sama boy asase no so no chairman ama enkofu bi efe obi Henry Okum ene another person ayisi amon adwuma so monye abra wanye authorization and free minister holmo wanyi tumi ne and free minister holmo even though one na ye di madam say konekoye adwuma wasase so no kono so di ma obi aye no ese ko kache minister na minister ni jani tumi ka say fa komano ba ko so muso obi fe bi egu nti elo so no illegal felling of trees without authorization and by the appropriate technical person what you are going say na nika enti omo wie ye no na chairman kwa ni gina adaka ma court 4 ho ye wie ye na e do say yama no bail condition 15 million Ghana cedis 3 sureties 2 to justify enti 3 nipa miensa na se be chairman bail emu mienu so mutiminya asa ejapade landed property asase a edan si so ana se nya asase ebe asase fi so ana se factory ko bode se wo dia ana se hotel a landed property weti dia ko enti no 15 million Ghana cedis nipa minu die na eso moye eti ye si ebe pie no ano na ye nya ne nte se atene general asa e de charge for asa bo chema wontumi enti court ho na kasa ni yemu no bra judge no etna asem no so no ye wuram no ye tinya ne ntie se charge sheet no mo de kire ye wo said headquarters no sakra kakra abem enti judge no so no wuti so no so wo enrade no enti enede no hu se sakra abem no ka kire se ye ma ne 30 minutes no nkohwem no ombra obi ka efadi ade je ma ne kwaro kohwe mu no bai to bai ni na etna ase ni ye wie ye na ebe pie no ade ye nya ne ntie se obi se se chema wuntu bi pie free courtroom hall musi abontinya se ye koye bail condition na o sa no enti minim se kapo hu social media na even traditional media because ka say wuntu me re-arrested but metima ka say he was never re-arrested so who say no court so he was never re-arrested chema wuntu mi MPM free court to dine no bi one PM for the yache it was a court before hall one and na police for ba ka say nka yemfa ni free courtroom hall mo na ka mo fa na kwetena baby na next case no we nya courtroom number na de ko and only at the because there be sa chairman thing was we okay it dey enter ha and then you enter hall ma be 2 hours about be 2:30 and you call courtroom 4 courtroom 1 it courtroom 1 no and once again deputy attorney general minister of justice justice Dr. Justice Rimsai and also buy we buy no and obekasa this time around no near the nipa ba kwa beka chairman so no so and manage akonta mine e was am na boy hall munti ro ne enra even second one day waka ho Edward
eto de koko enti ye de ono so ebeka ho na nipa ni bi so se ebinom baba akwa me ntwi ndi ono ye ni baby kura wo ba ko so ka ho no se ni baby kura wo enti no mumienu eno begina dakam na ya baba 9 counts enti 9 counts ina ye read ni na ma o ni na ye mind ya enti wo hwa eye pe ma me example to say asem bi esi wontumi anim ha esi ye na bia ba se bicycle na abo obi ibeteka say charge ba ko wo free malata ebesini akọ heavy do na asem ni si ye no ye count 1 ni aka say akwa no so free heavy do ebesi ekọ malata na asem ni si ye no so count 2 ba se nyina the same person na nipa no kro na what I see enti weni aba be ye 9 ba ko so ye 6 ba ni nyina ye wi a asem kro no enti na e gofo nwa say adai but trust the system some of these things it will be bibi kakra enti enti ma wie ni ntem that time you wie ye no ya mencha de te ba wontumi wadofo bail conditions na na was satisfied nyina enipa wo ho no mo a o ma ready say on be satisfied akofele forms but then so to time no so no ye wie second case na ekobo be 4 na 330 correct enti no tab da ko bi fie akwhwe land property no na mode yi na ko lands commission by the time omra no na registrar or court no wapon enti no ye ka sesa dia wo ye nye paperwork no nyambo chane ya to aso na CID for no e de chaba wontumi ni Edward esa ko back to CID headquarters it may be die e holo modomoko na wohwe se de asem ni sikoya we obibeka se boapayo ana senka sa ensem yi ni nyina ya akonta mining entinanka senka ne okọ court ba akono nka asem ko betimi aka ni nyina charges ni nyina betimi aka ni nyina ho eden nti na omudi bi call court 4 na twen ya se motu ansana wasa ko court 1 aya asem kro na hwe obi na obi kuma so we sports person enti obi na obi akon yetibika say assault say we see attack no wa assault no ba ko the court go tell count 1 or professor ka say wa assault no it cause bodily injuries okay yet ni ya bro now bodily injuries no so they be the system tree just wa bo no ubu no wie no wo pra no ne honam ye ne ya ne honam ye de sa hwe de system atu sani na ye bro eni nyina ye bro na etika wo park e fra himfi a na ki akasa na mawe nyina boni aka but the one power seblo was wabo no ye wi a was ko de ko wi na ade che na sa afro e wo bo no was to the sin ni asa afro enti wo buza say na ade na mo fem se ma bo ni pakro ma ne honam ne ya na de say ya nkali nyina mu enti kapo e kebeti akali nyina bu e kebeti ase charges nyina kebeti akali nyina bu mu e court 4 amia ma the bill enti na me no ka say ya ma chema wontumi bill mienu ene ba ko 15 na ba ko 10 enti 25 million enene e wo so na dofo hwehwe na yetimi enya property worth 25 million na oye enti e ha adwen kakra but obi be say na ebia emra kwan mu no wobetima ye ne saa na so nya de e wade nyina ho kwan ba nyina so de fata say asem baako asase baako mine ni ya ho a ya no an yaka ye de free ni fa ba benkum na baako nso god na asare bediako presence asare bediako god presence bediako asare god presence and no are god na asare bediako because wabo charges say bia wanya tumi enfan free oswafo no ho ena okokotu ye na nko aka ho say bia okọ no watwanu agu anse so watwanu agu afi obobọ sesen bi wo ho a na muhwe mu emre mu na se so obobọ sesen na ka aka ni nyina abo ba wo de sesen bo na kwahye court foforo enti sesen bo no e de court 1 ko de say wo mkosi dan bi wo ho do mo na ammunitions bi na be attack wo mo na edude ekoko LED armed people and then nkofo ndidi ehia ni nyina ya asase ba ko ya ba ko so ye say what the wa ma wo bi tumi abra minister amani tumi say won fa ma wo bi ba ko ya adwuma ba ko ya adwuma no wa twa ensas eyi enua agu ni nyina he fa asase ba ko ya where the asem no court there but asem we a abey wo hwese de esi kwaso a chairman e wanyina so
ebi adofo be peso mbetie se se buko court de uhunu ye ne course wo nyina no chama wo nyina so ewoni nsemu esanse se bi obi ka se wa ma mitumi wo de tumi na ma me se me de be mu obi se me mfa mu obi se wo de onya de ama ma wie enti me de mu obi a enke hu hia se bi a wo te ye wa ma me ka so ka we memfa na se me de ka na be ma Martin na bia Martin e de akwa assignment a se hu hia se me ba bo amane se me de ka re ma Martin akwa assignment because wo de ama me se memfa unless wo ton ma wo bi yes yes me ka se fa ye adwuma yes na ebia bibi nti wo ye course bi nti boso mi yensa bi no wo da ma Martin wo je Martin so di misika de da so ba ebeba what you say sika ne hia wo but say wo sablete ebia wo koton car no ene wo se me bo amane se me koton nti ebia wo nya divorce case bi kura mpa yitimi ka se papa no wo be free mu no ka se ade wi ne japade wi ye fa ba ne yere na emom no se ne yire no ekoware be ma fufuru bi ma se japade no ne yire ne fa ma na busuafo wo bi da ho atati be bi omuta de se oyewe de be ma wo ba no abra won ware ye ne mo wo ware bie mu di a woni kwan se wo de se japade no ko ware be ma wo fo wo kwa won fanya etu wo ko di age se wo authorization et media ma me nka de se MPP ni bia nka na komanto ni yem me menye judge na so no at least chairman akọ CID on several occasions komodi akoso ameya meti hobi eya woyi nkrata de akire we yesei we yesei abrantie we Henry no okase obe reclamation menene di nkomo osisa de wonua obedua enkube se ne kwa Igbo TV so ye enkube ni nyina ewo honomo enti the onus now lies on this asudi na babeda kodubofo no so mbe kire se chema wontumi emma obi kwan se wonko ye adwuma no na adwuma no ka so o ma ne kwa so wonko no adwuma be no ka so wonko ye o ka so wonko ye galamsi ala so ka so wonko dua nua ya no wo eti no de nyame aduma mo se 28 fa according to court ayi no 4 no accord 28 ye be court ye be ko no mo bie ensem no mu a na chema wontumi so din defense beba so far no charges that boni na no chema wontumi plead not guilty so woni for na men so kakra menim de mahu mene na di nkombo me bo amene ne kokot wi a na ekọ ayi a me tene kwota ba bi di nkombo wo cheche me nsem no mu efre wo bi e madas hwe ebe o mama se sa asase na mo ka no chema wontumi e na ode ne traka mo so won kwa asase na wonim wonim ho yeah because Ghana ba aye system ni say we say ehu hia se obehu asase no ansa na concession de amount omo wo technology no wo minerals commission on website eti wo ko website no so a no akoye application yes ebia kwawu mpodem hol no concession wa ha we wa ha ehu hia se obekọ abetifi okay ba wo be gina mo website no so no wahwe na wa ya na ya ma coordinate no wa apply ene me so wo wutwa wo bia wo betua asase de hu ya so bekoso okay sa na chairman de ti wo wi a na wo tua de obetua ye de ho nkrata ma wa me say mba cho pese me de be fa say me pa asase ade aye football pitch na mo me hwe me ko GF website me take say how they are located for recreational centers me hwe ye no me sports kapo na sports ja kapo woni kwa mje si bacho monko penko no monko ye eyi ehonum wo be kwa ya abra midim ho yeah ebi kwa da me ko na inauguration e na me say ya ba be hwe first match sa na we tie enya wo na wo de se kan na akuma e ko hwe asase no be hwe no internet no so okay e wo land commission for asa website o ma create eti che ma wontumi e be difficult so attack mu say omode na e call Dumri Forest a wo be wo okay just that a contact mine ye dia enti and company to say nipa it one any dia e was say we take ultimate responsibility however e wudina prosecutors and say on be kire say chema wontumi e na yi sin
eni ama ya yisi ene wuti wo hwe charges na enika enika because courtroom okra na papa bi timi nchen fair kala bi papa na ne buofu kasa na kasa onya because na se ma na waka nyina ne se na wo kwadu bofo a wo be bokwadu no wo se wo friend nipa na wo bo no kwadu no mum no no ena ema wo ameboa ene papa na ne buofu ba ese konfo na eba wo dem na wontimi mie gate no afa say kapo bua me na mie gate na be wia wo sa na ase kire etimi de MPP ni bia enkra komanto ni mame fast da kese emma Dr. Mahmoud Baumia ene wo di ni birthday happy birthday to you na so no ye call first case no ewie ye na me hu de ye no me alert in office emma nyati say we no second one no ekwa mbesa ama ni bill it best bill conditions that doors enti ni be hiam wa say obi beba aba be support one my was on best won eye no by the time I wie second case no court one no na edipa efeto taba me hol maba ya omo eya available a me no maybe na omo sensan krata na me match na beto aso na yevi ya dusi no ya man 15 million wa ha and ya man 10 million wa ha 25 and ya ma 3 sureties omo begina mu and miensa wa ha and mienu wa ha enti no ya bechichem anase ya kan nyina bom se nipa no nipa miensa betimi agina mu for miensa no asa agina mu mienu na anase obehia nipa num aya asam foforo all together enti went enye intersection we enye se daha separate okay just that enipa baakofo ebetima yusu ebia ne japade nyensa wo okay ba papa bi ba ho no musei ujafo ya bompa ni yawo miska yesi egunu homa me hu no enye de na obo watch as color bi so hu na ni mo no omuse egunu homa na mejese omuse egunu ho na ne boy ba ko mini di nkomo no ujafo papa ne so wo fi be 60 me hu na ko nshage na yinya bisa egunu ho eto no se waba no edan emse omino mudi nkomo no na documents bi ekuta ne baba ko say na ye be 5 different documents na ebia is about 20 million okay what I say it obetimi di akokot 1 and akosa akokot 4 okay am be satisfied intisanity but would I said the court 1 and aside akokot 4 okay because I just all the different ones yes na that dey be course na the court 1 no na deputy attorney general justice Semsai can sembi no make reference to the course anopa no wo court 4 no but o pija ya na judge also your bow o ka tese wutwa so on fancy ho enti no now say na ma me person che say separate cases altogether dia kosi ba bi no untimi meka no government me di ba mat abetase a me ye ma de enti no utie wo hwese the judges no omubusa questions kakra kitigiti bi sa but so omubusa question na punchy short one but omushada nkasa bibiri sa be kitua bi na punchy but to say sa na ama prosecution kwa na o ma ye omuyi kakra enti just that ye mompa say unya abanyasem kapu abanyasem enafom bompa ye say obehwe ohunsu yi na nyakopon so di hu afofi because you can never be that careful asamonto adis nyakopon na nyamkopon pe eti yammo ho ban yammo mpa is nyakopon ema asamonto aban asamodie etowa nenei tese mi wura CID for national security police for bebre no bi busa say na da we judge no fair judge no kwa court for judge no busa na da ne court room nipa bebre baba ho say adai on point nwanwa enti me sese ye bompa me aban sam ketua bi anim yenkoma ba asem bi si chairman ene no mi se obebe fi akwa so mi se obebe fi woni mi se eti yes ye de yentimi time yentimi satisfy bill conditions no na chairman ye de chairman headquarters me no from the car key mami no from the car key mami and akwa so the car key mami eti mi number of me kuta cars mienza
say a year, 7 periods, a prison there before what to know them. Know them, yeah. Intino, your mom paye, na asamu and tree. Na yanko pom was a bibi so train ya, in a camafu. Yeah. You know, be charge ye. Because me say, who can be a chimney? I may a chimney to meet you. 5 million bond edamiso ama eye na ke me fefe me now for me busa for say we try no mama kasabo to me intino kapo ye de besia na nyame adoma yakwakoto so kina me da say enti Gordon Asare bediako minister it was the life one of the mining na akofo no omuni license intino ni nya me say oye minra oye ofene say eduma as a minor uni lances listen so no one man ko fu so kwan so say omo so omo ye mining na uni kwan so mata ko fu no kwan enu ano na do mo che no e ma be no masa che ne biom oh say a process my thing say normally no what you will know where you was shemu when you show us more police for the camera caution the caution the caution statement na visa no the caution wa we are because it's shemu we say in the mouth na wako if you know omo ye shemu ni we no for say e so charge wa the two suffer wa na ya sama we charge if you charge wa na charge so no e say ma bill and so the work court the work court so na court so ama bill sanity and he said ya matter say 28 no besa frasam no 28 on start assembly. On start so moody. No problem. You see, I believe say except mraye juma. And bra the want to be omurum na so. And except mrani need but I say you take and fa wodi so. Me fa boni say judge fa wodi be no muteti as what am. Oh, me say you take and fa wodi so me can we take and fa wodi so say ebi ni me say we take and fa wodi so me say man fair here. That's right. I say you make sure say as some at the other to so no states no what evidence e ye country evidence no say ma wontumi ya no na if you no my take and fa wodi so in terms of say my judge opinion na dream say the original we no say ma wontumi into me mfa na sem o ti ba say ana say mo nim dey see one more farms George the book not try no some all animals are equal but some are equal than good into was we na was the gbase ton no it is judge we no di asem no so mo mo yana say ya di chama mutuma ba into me person me di asem na me di prison aban we e so na ye improve to me and then the go back say no say basa oh yeah too say ababa ya bono yambo huhum for abrabo ye be say ye kono huhum ne hunam etu nim no be a judge no nim na ko ye wagadere a ye be botua tia that gabo no ye be put this tia judges awon etna chama won tumi asem so say person illegal mining ewo kano nimiri forest say judges na anya fair mo ba poni dua na yo any judge the play I'm putting on notice any judge in the country and assembly of the two with me now one fact kuma pa enino now for this bribe and now for your bias the moment you and I say my want to be when I say a try no then pa body say judge no I didn't call the DA or the mura and the or the when I say I should need now didn't now muntie me pacho metio pa lawyer so maybe no mo catch the president mama